گزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله 28 شهر خوجند بنای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولودوف را مورد استفاده قرار دادند. بنای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مذکور در ارتباط با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 2980 متر مربع برای زیاده از 1200 نفر خواننده در دو بست با طرح معاصر بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور با جلب زیاده از 100 نفر کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مبین با صفت بلند و جوابگوی طلبات زمان معاصر انجام داده شده است. طول 5 سال است که در مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مؤسسه پولودوف فعالیت کاری دارم. باعث افتخار است که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند باز یک مؤسسه نوی تعلیمی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولودوف به استفاده داده شد. بنای مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولودوف از تختخانه و 3 آشیانه عبارت بوده. دارای 31 صنفخانه از جمله 2 تشخیصگاه فنی، 2 صنفخانه تکنولوژی اطلاعاتی پیوست با شبکه بین المللی اینترنت، 2 صنفخانه تکنولوژی جهت رشد هنرهای مردمی، کابینت‌های فنی، اتاق برای آموزش شاهمات، حجره‌های کاری، کتابخانه الکترونی، تالار مجلسگاه برای زیاده از 100 نفر، آشخانه با 120 جای نشست، حجره طبی و دندان پزشکی، باغخانه و دیگر انشاءات یاررسان است که با تجهیزات ضروری تامین می‌باشند. همچنین برای خوانندگان در این مؤسسه تعلیمی غیر دولتی کتابخانه بنیاد کرده شده است که آن دارای زیاده از 9000 نسخه کتاب‌های درسی، بدیهی، سیاسی و دستورهای متدی تعلیمی است. مکتب ما امسال 25 سال شد و همین در طول 25 سال تمام خط کنندگان ما در مکتب‌های عالی نه فقط جمهوری ما در بیرون از آن در روسیه، در آمریکا، در چین و دولت‌های دیگر تحصیل می‌کنند و داخل می‌شوند خودشون. بیشتر به صفت ما اهمیت میدیم که صفت دانش باشد، قاری ازیاد نکند و همون آنچه که سبق میگیرد برای وای در آینده استفاده برده شود. دوم که با فن‌های دقیق بسیار ما اهمیت میدیم، چه که من رشد فن‌های دقیق اعلام کرده شده است، حرکت میکنیم که این فن‌های دقیق بیشتر بچه‌ها از خود کنند. آموزگاران از روی آزمون انتخاب کرده میشوند و خوانندگان هم از روی آزمون انتخاب کرده میشوند. بعد سپردن این مجموعه ما یک دو بنای تحصیلی بنا کردن ملازم یک باغچه می شود و یک مکتب ابتدایی. پس از آن خوابگاه تشکیل میکنیم برای 180 نفر. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط تعلیمی در صنفخانه‌ها با خوانندگان صحبت آزاد و صمیمی کردند و آنها را به آموزش هرچه بیشتر دانش‌های زمان معاصر از جمله فن‌های دقیق، زبان‌های خارجی و تکنولوژی کامپیوتری هدایت نمودند. واقعاً جهان معاصر را به دسترسی تکنیک و تکنولوژی‌های اینوواسیونی پیشرفته تصور کردن غیر امکان است. محض با تشبث خردمندانه پیشوای ملت سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام کرده شد و به رشد تفکر تکنیکی و جهانبینی علمی جامعه تکانی جدی می‌بخشد. در این درگاه علم و معرفت با مقصد رسیدن به هدف‌های 20 ساله در اساس راهنمایی‌های بی‌واسطه سرور معارف پرور مملکت با آموزش علم‌های دقیق توجه بیشتر داده شده. در آن برای خوانندگان معاصرترین شرایط مهیا کرده شده است. بنای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولودوف با
технологияҳои нави муосир ҷиҳозонида шуда ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ мебошад. дар сан ва атрофи бинои нави таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов дар баробари анҷоми корҳои кабдизоркунии ободонӣ майдончаи варзишӣ ки барои бозии футболу волейбол пешбинӣ гардидааст сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. мавриди зикр аст ки муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов аз шумули нахустин муассисаи ғайридавлатиест ки соли 1996 таъсис ёфта ҳадаф аз бунёди он тарбияи хонандагони соҳибистеъдоду болоёқат ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия тибқи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. мо насли хушбахти замонем ки имрӯз бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатӣ мактаби Пулотов бо қудуми мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид ки хеле миннатпазирем. имрӯзҳо мо шукргузорӣ аз даврони истиқлол пояндагии ваҳдати милливу сулҳу субот мекунем ва дар қалби кӯчаки худ меҳри ин сарзамин, меҳри ин ватани нозанинро ҷовидона ҷо мекунем. мо толибилмон имрӯз бениҳоят шод ҳастем, зеро бо ташрифи мубораки пешвои муаззами миллат чунин як муассисаи таълимӣ баҳри мо хонандагон ифтитоҳ гардид. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат пайваста дар баромадҳои худ ҷавононро қувваи пешбарандаи ҷомеа ояндаи миллат меноманд. мо насли наврас кӯшиш менамоем ки ба боварии пешвои муаззами миллат сазовор гашта дар оянда фарзандони арзандаи миллати хеш ба воя расем ва баҳри ободӣ ва гулгулшукуфои кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳмгузор бошем. солҳои аввали ташкилёбӣ дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 21 нафар омӯзгор фаъолият дошт ки шумораи хонандаҳо он вақт 78 нафарро ташкил медод. бо фароҳам гардидани шароити мусоиди таълиму тарбия шумораи омӯзгорон ва хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ тадриҷан зиёд гардид. айни замон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 676 нафар хонанда таҳсил намуда ба онҳо 44 нафар омӯзгори соҳибтаҷриба таълиму тарбия медиҳанд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва дониши хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ гузаронидани дарсҳои ғайристандартӣ муштарак ва ҳамгиро ба роҳ монда шудааст ки ин раванд натиҷаҳои босамар хоҳад дод. барои инкишофи нутқи хонандагон ва васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ бо Ассотсиатсияи Тоҷикистон оид ба мубодилаи донишҷӯён ҷиҳати таҷрибаомӯзии техникӣ ҳамкорӣ дорад ки хатмкунандагони ин мактаб имкон доранд таҷрибаомӯзиро дар хориҷи мамлакат гузаронанд. шароити мусоиди таълимӣ имкон фароҳам овард ки 57 нафар хонандагони муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов зимни ширкат дар олимпиадаҳои сатҳи вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд.